Da li ste spremni u današnjem videu da vidite neke najstrašnije creepy stvari, onda ostanite do kraja i opalite taj like. Ljudi, danas ćemo da gledamo neke najstrašnije stvari, mislim najstrašnije videe koji su snimljeni, tako da vi opalite like, ovaj video želim da dođe do pa maksimum 20 lajkova, ako za to ne možete marš. Dobro, opalite subscribe, šerujte video, opalite to zvonce, stignu notifikacije kad se nađe moj sljedeći video. A mi odmah idemo na strašne videe, snimljenje preko, kako da kažem, sigurnosnih kamera, tako da vidimo šta nam ima preporučeno. Jao što mi je povećao zvuk, tružnje, ček moram da smanjim. Okej, da li ste vi to vidjeli? Mene mi se nešto učinilo da sam to vidio da je palo. Okej, da je sljedeće. Što je znači, ja se na svako ovo padanje uplaću, uglavnom srce mi preskoči jednu liniju, evo mirem ja. Pa druže, uništit će. Mene ovako, zamisli sada mene u kuhinji, sedim to, gledam neke videe, otvore stanice i nož počne ovako da leti. Ja bi umro prije nego što me duh ubije. Ja propitao u kakiju pa posle umro. Pa druže, prestaje da im uništavaš kuću. Jao, ja... Dobro, daj mi objasni, kako se pomeraš bre? Ravno 300 kvadrata tu, ne možeš nikako da se pomeriš, kako se pomeri samo sebe, bog. Ne možeš reći da je namješteno zato što gledaš i sam preko sigurnosnih kamera, gleda čovjek. Nema nikog tu, s tobom uglavnom 404, tako da ne možeš nikog da se namesti. Dobro, daj će... Jao. Da li ste primijetili pozadinski glas što se sme? Pa ja da vidim ovo javi se u kakiju, a ne smiju. Wow! Ljudi, da li ste vidjeli ovo? Ček. Gleda to! Ovo je nešto prošlo. I bog! Tek ovo ne može biti namješteno. Znači još jednom! Šta je bog to? Nemam pojma. Dobro, da vidimo šta će to desiti. A ovo si ne, ali mi je povećan zvuk, sad kad nešto iskoči ima da se istrumiram ovdje. Dobro, sada ništa čudno, ne vidim. Okej, ja nisam ništa vidio, ljudi. Da ste vi nešto vidjeli, ja ništa nisam vidio, čudno. Okej, ništa čudno nisam vidio. Boga mi, sad sam ga vidio. Eno ga, ljudi, da li vidi to? Jao, sine, pa šta je ovo? Neki duh. Gledajte ga je, go. Ako te on počne juričiti se, neće ti ni sveti Nikolas pomoći. Evo. To sam sad izmislio. Poslije kad sam od tebe pomera. Da. To je sasvim normalno. Šta je bre ovo? Ček, nije jedno... Aj, brat, sigurno nije jeo jedno 100 dana pa se nešto malo smanjio. Ali definitivno nije normalan. Ne, nije normalan.
Ali ček, nestane, okej, ovo ne znam šta je ovdje, ali okej, možda je to duh. Boga mi je zakao duh. Dobro, neka dnevna soba. Šta će ovdje biti, ko zna? Upravo sam nešto čuo, ako mi nešto iskoči ima da se istraumiram. Ima da padnem s ove stolice unazad, kao na slobodnom padu. Šta? A da, vidio sam ovdje nešto. Gledajte ljudi ovdje. Znate li nešto još unutra? Eto ga, sam je zaustavio video na sigurnosnoj kameri. Okej, da li ste ovo vidjeli? Pratiću, gledaj to. Čovjek je hodao i lano je nestao. Nestao je bukvalno u trenutku. Ahu, sine! Dobro, ako mene oči ne varaju, a ja sam malo slep, ja ovdje vidim nekog duha. Pišite mi u komentare da li vidite nekog duha i napišite pod u komentarima šta mislite o nadnarodnim bićima. Zagrasno sam svi koliko me je strah. Idemo dalje. Dobro, ne sad i? Ne. Jao, bre, šta je ovaj zvuk promaši uši? Marš, čekaj, manje bre. Kakav je ovo zvuk? Caralho, bicho, que é isso, mano? Cuidado, Na koji jezik ovi pričaju, Judá. ali Hans. Samo ću opustiti video. Ne obraćajte pažnju na mene. Cuidado, mano. Que é isso, mano? A se vrati samo Mano, u não sebe tem nada. zatvaraju. Caralho, mano. Eu Que é parei. isso, bicho? To Caralho, mano. zar ne? Ne postoji toliko ekvetar koji može... Mano, que é isso, bicho? Caralho, mano. Bora, mano. Čekaj, ovi momenti imaju puške. Deus me livre, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Ako vam duh izađe, te puške vam neće nešto pomoći, samo da vam kažem. Ipak ako se malo razumem o ovim stvarima, razumem se. Mislim da duhovi mogu da prolaze kroz stvari, tako da. Corre. Caralho, mano. Ma, ljudi, gdje mi uopšte pametilo da dođete ovdje? Que é isso, bicho? Okej, imamo još jedan snimak sigurnosnih kamera. Vidimo što je ovaj uhvatio. Dobro, čuo sam neki zvuk. Ljudi, sve što se tiče ovog videa, ljudi, prego što se ja istraumiram, moram malo da se smirim i da završim ovaj video ovdje, naravno. A ljudi, nadam se da vam se svidio video. Meni baš i nije zato što za malo sam umro. Ono, no comment. Nadam se da vam se svidio. Mi se vidimo u sljedećem videu, lajkujte ga, subscribeujte ga. I ako će biti